Kitabu cha kukumbukiza sheria mriango ni wa 22 msakendera kunena akiamba ukiona ng'ombe hedu ng'onzia Mwisraeli mwanziyo ikwa ngamikani usizihende kuyona bule lazima uyuje kwa mwenye kale mwenye kwako ni kure hedu kumanya ni yahani yahale wende nayo kwako mzini ukakale nayo hata ye mwenye aza imale na wamupe mwenye ita visho ndo undisho henda undiho onanzo mwanziyo hedu nguoye hedu kitu chichochos kiza ngamika usiziende kucho na bule ukiona nzowe hedu ng'ombe ya mwanziyo izagwa kanda ya ngira usiziende kuyo na bule isaidhie irungarazi muche asivale nguo ya mlume na mlume asivale nguo ya muche bule kwani ye ndaye visho anamtukiza Bwana Mlungu wenu ukiona kitunji kimuhini hedu kihosi kanda ya ngira na koka nyama kakaleka na makinda hedu kanakarira kala ng'onga na makinda gebuli unadima kwa halago makinda elemi mutu murichire ili alokero na kale na maisha mare ukijenga nyumba kukanda Europa jenga ukuta ile mtu akituluka kula kopani na kego akifa usihukumiwe bule usilaimiza bibi ya kwako hamwenga na mimera mingine sizokaka hazo kuhumira ngoma jaloga yo mizabibu hamwenga nago gayo mimera mingine yose usirime na ng'ombe ziofungwa gogo hamwenga na nzowe usivale nguo ya kufungwa na nyoga za ng'onzi hamwenga na kachani zongo ovalazo zitengezere dudekaiza yo mita mine sheria zulu za kumanyana kimwiri msakendra kunena kiamba mtu akiala mche alale naye gonya kaleka na haja naye na mnene vizulu za mautuga yaye boambe mwanamche yuyu na muhalajere ela niroho lala naye nikimo nasibikira bule bayo ajaza ye msichana mada kwenda kwatumia ho henye muviria wa muzi makanyesa alama za ubikira wa ye mwana wao baba ye msichana ndanena na watumia ambe mtu mimi na mlaja msichana wangu kwa mtu yuyu akale mchewe ela yuka mwenzi bule hata za msingizira maneno gaebu na kwamba mwana wanamupata sibikira bule ela jamba jesojo tia alama kunyesa ukala mwanangu ore ni bikira konya ajazi mande ikunjula yongu ombereza watumia bayo atumia omuzuo mala mugwira yo mtu mamufumaji kiza mamutoze shekele lifuga na mwenga za fedha zizi mandampa baba ye msichana wakukale mtu wa mnena vi msichana wa Israeli mande ndra ukala hawenga here mtu na mchewe maisha gaogosi ela kala jari janene mlume jeri na kana alama kunyese msichana wereka zamanya mlume alume au muzi huo manda kwenda naye kwenye mlomo wa nyumba ya babaye makampige mawe hata afe ande hendwa visho kwa kukala wahenda uzuzu kaiza iti ya Israeli kwa kukala na mlume kabila kaza halo wangira hiyo ndausa ui kaiza Israeli mtu akigwirana anazinga na muka za mtu ye mtu naye azingaye naye osini malagwe wangirai ndo usaui kaiza Israeli mtu akiwa na msichana bikira ariana loloni mtu mwingine kaiza mzi na alale naye osimda hala mwamboze konze ya umuzi mkapige mawe hata mafe ndenda viko kukale msichana kapigire kululuku ihatu awero amo mzini na kwa kukale mluma mbandira heshima mkaza mwanziwe kwangirai ndo usaui kaiza Israeli ela mtu akikala komindani na kukaona msichana lolwaye ni mtu mwingine amudhime nguvu na amugaidhi ndangalaga ye gaidi hakei ye msichana msimuhende itubule au kala kaendera utumu viria wala hivi ni karakarana mtu aziye mushambulia mwanziwe akamwalaga ya mwana mlume anda kala wa muona ye msichana lolwaye komindani akimugaidhi ye msichana akipiga lonzo ela kahambulere mtu mwakola mtu akigurana gaidi msichana arieka zalolwa andamriha babaye msichana shekeli 500 za fedha kiza muhale msichana akale mchewe wakukala mbandira heshima na yekana ruhusa kutoka naye maisha gegusi mtu asimuhale mkaza babaye akienda visho andakala za mbandira heshima babaye ni hayo tu.